helai mun independence buan ani nate tang pui thun kan ngai kha dawa mars ni khat sang te go somru paruka hemi muna hian ro pui ta kha buan ani hau lo maya amara chu a thome ro chu na ta ani video in lo leila awa ho e kan ti turniam boy lian kara ania ti tok ani amai ro chu thome ro chu na ta ni emponi she independence puan tiom zia kha han soilok ka duwa mi soilok tak ponia Mizoram British na kalsan khan India rama tel silava a optu berakal don boxia eng tin nge kan omang ti kan mi thiam te nan ngai tua kan mi thiam ti la kan mi ma sa ni ma zo ngai dan pakhata Pakistan izom mayang u East Pakistan khati laya tuna Bangladesh ku izom mayang u atha ngai dan panina Burma izom mayang u atha zokam adot le India izom mayang u atha adot le British noya crown colony in la omzel ila atha apangana independent in I omangu chungai dan chu in sual ta a turning India flag he ta pursa office lama pot parang antia India ludukan an po parvai chon kan ka pantia an ulpun len silain ti fai sau pani chu wangin pursa plam le I kha an finga India flag thara lo la theng lo antia po par lovina oma remna a boina lovin khani hun kha liam tani ti chuan khalaya khan a engama kha Pakistan zom India's anilo Burma zom crown colony independence ti kha atak takahan kalpui thei po ani talo ta chuan political vacuum political mun ruak au tani British and chuak to si ta chuan khata khan Indian administration ka aronin hung lu ta do po kanong chuang lo thati po kanong chuang lo ani dan tu reng mo kan tia ti chuan kan ta a India kan til teringot mai ne chu India sarkar ne na kan in biak na po India sarkar kan nial na chu kha political vacuum ma khan in lo luta India min da taringota ti chuan India siam na constitution in siama chu ta chuan keini India mi puite hian kan ai of the kaltangin India hi sovereign democratic republic siam kan rem tia he constitution hi keimani kan in pe we the people of India ti kamya constitution a poprim la umtaka kami mangkhan India in siam keini chu ai o kan nei ve tat lo kan til ve mi lo vanio Indian siam nan kan til ve mi lo we the people of India through our elected representative khati lai kan I state ho kan elected representative 1935 act kan anne de ufetani keinin kan nei shi lova kan til velo na India in siama kan til velo na constitution in siama chu Mizoram inron engeni barlui inron imposa India ma minron taani hi India men kan til vedona ni chuan kan du dan India constitution tel turin ron siam ve ron da ve kan du tin pulal ding hova amasa anthuken pokhani khami thua khan ani lo chuan India kan tel nei independent omsa kan ni British an chua si chuan ti kha an argument ponia
Delhi lamatang ho tulian local pataskar commission ho chumi ti te pokan hey hitu poi mo takani ngun takangai to chiani antiani engpon si khalaya kan a insu ta am atopa chuan Shillong lama tripartite agreement pathum in remnan leita Indian Union Home Minister Kul Sarilal Nandate Assam Noya Kanya Assam Chief Minister Chalihate Pulal Dengate pathum kan in remna ansiama chuta chuan Pulal Dengan ral tuam jelek masa kan tram hak lavang tin Assam le India Sarkar hian sipai ron tir lut masa hak su he kan thu hi thataka soi rem itumang antia chu Shillonga tripartite agreement annei kha ania ammai ro chu India Sarkar khan an thu tiama bo chia in min ring lelta eta Assam rifle an ron tir lut ta amain paramilitary force po an ron tira pulal tengan kan in rem nang khan ron tir lut su chu ti lo chu boina chuakang atia amaro chu an ron tir lut luita a January sang chu somro poro January February amasan lokala antunga atangan lokal zela chu ta puse thang huama telephone pulal tengan Assam Chief Minister Chaliha kha azuk beta engatinge kan inrem na angkan sipai kan ron tir lut hak lovang inti ka in ron tir lut ta khongai takin uiro le ro atula ni chon keima hi Shillonga ka lo kalang atiani maro chu Chaliha khan karon tir lut lo thei lo atia ti chuan an nuwa kan pudenga khanan ngai tu le Mizoram puai che vek don ti resia ngora foi khat chukan telephone le dang atia azuk telephone le khan a secretary khan chief minister in a bedroom talk low che chief minister did not like to talk to you anymore atia ti chuan achata kong dang sipai lo lu ta an lo lua khatian akal chen amabak chu ho tu te som ting mit veka khutala kha he nationalism hi achiak tiria chi pasi chum nipin da bat kha an ron tum ania ti chuan an lo lu chauta kong danga om talova ke ni pen entin nge kan tiang kan ho tu te nan tia he ti ni chuan zalen na kan sualanga yani antita zalen na sual turin anile silai kan ngai chumi chu kan ke na ngai anile chu kengin zalen na sualin chuak ta ila IPC chu chui bo chia India da chu chui bo chia min tianga min man vet do ne chu chon min perfect ani he India constitution le India dan hian min perfect ani chu tiri si chuan chumi puar na chu tunge min per sakam China in min pel sak don lo America in min pel sak don lo Khovil ramdang in min pel sak don lo keima ni kan in pel ang ayali antia ti chuan he India constitution IPC le dan zong ina min puar na la katang yan keima ni kan in pela keima ni zalen na sual turin zalen na freedom kan in peta chuvangin hemi min puar na lakatang yan kan independent ta ti kan puange antia he yan puan na chuani chuvangin zalen na sual turin min puar na min pel tuan silava keima ni zalen na kan in pea chumi min puar na lakatang chuan kanin pelta anti chu independence puan omsihin ti chuan sarkar han dinangai ta sarkar han andina
army ran andina heta constitution ran an siama engkim ka arhanin ading ta chu independent puan na hemi omsia hiani ti chuan khamyang khan kum som ni kan kalta government ran army ran a parliament ran le court ran fatin kan in din sovani amar chu zoram me puin hetiani chuan a fello in rim na nei ro antia in rem na nei turin kan in beta heng kan in biak na te po hi thui ta kan ye sai se na ni lo khalam chu soi lo hi to pa chuan kan in rem na turi zo ram mi pui ron chunga kal kan du kan tia amaro chu in rem na kan nei do na ni chuan condition pakhat omachu India ne kan in rem don ani chuan pakhat na sipayat sak na mga India kan ne chuan chu condition no chan kan in rem de amaro chu kan thei lo awang in do kana in bia a in rem na chu kong om chu na ni zoram mi puire ko ran le midang zong ina min ron ngen na po ani do kana in bia in rim na kan nei don ani chuan India constitution chunga in siam ren na ani angai chuan solution chu India constitution chung ani angai ama ero chu kan tel velo na constitution in siam ani awami kan lo til ve do na ni chuan kan til ve na tur close ka kan ron da lut ve chu kan negotiation kan in biak ne yani kan tia ole chumi tur chuan ron rot role an tia atira tong kan rot mai reng lo du dan te chu kan ne NGO te u kan in rem na tur ta na in tur ron te ro political party te u ron ti ro adwa piang in ko ran de he kan in rem na tur India rama kan tel ve na tur constitution close to ra enge kan tu chung rot na ron thlen ro ule verbal point jek point kan dia an ron thlen chep lama amaro chu mi kan ku tan da nganga niang chu a thlen ron thlen te chu anu isa tha khopa ai po se tu fing tak po lo lu ta chu nen chuan kan in rem na ka kan siama voina he constitution article 371G amile adang ateka alo chuak ta ani khami alo chuak kan condition kan nei ta kan in rem na kan anina min erom tia chu pakhat na ram noya in article of association in constitution le izong ka India sarkar dan kal anya wang in pai turali in on somlu thei lawang achang chi sarkar han army han in nei vika in on somlu thei lawang apani le na India constitution hemi in somlu chuan in ral thuam zong po in ron pelu tanga bo bang om lavin ami ring le ral thuam le amunen in ron submit victory antita ole kan ti keini lam sai da kan ti tur ka kan nang ni lama kan du zong he India constitution kan lo tel ve don chuan he in tel turani parliament in resolve fanga in tel turani kan ti article 371G kang ho song te India sarkar rin omzia an patlin zia an ro puisia hi kan rian na tur kan lo lu don chuan sarkar na interim period kan ron laang kan an ti tlat mai an rem ti ta iti mayang toy zowin constitution danang tapatan union territory sarkar tingka kan ron la don ta chief minister ale minister Kenya te engeni electoral roll po chuang mia lo kan
heta constitutionally elected pangaya ka kanron lang taringot ba ini India sarkar real raw puisya takan min palsak ba ini amaro tu kaka interim period chung taruk chung ani ang attack ani midang pun lambilaw titang amma ero chu long rana chuan alo thajia chu tharuk chung sarkar alu berni na keinin kan laka anni puholat a hotelo omnen sarkar in trauma kanan kalkhan MNF sarkar na leadership noi anita India sarkar kan ti chu heta kumsom ni chung rifle kan taksabung thang pakhat ang kan ngai nena kan mut ama nena na kan tholi atelo yen him kanin tilo ama ro kan in rim na heta yen kan ron pelut do na kan pek lu don ka chuan enge ni le lama chuan kapu silai kan pelut do na enge amana kan bu do na ti kan constitutional protection tra kan nei do na lo tita ila ram noi kan sipaiten constitutional protection ay chun ke kortlon pakat ponta na lumay tesin siya na ifakulo pulal ding a hovin interim period kan sarkar do na kan sarkar nuay ni kan don kan tiya kan himani kan tiya chuvain amanang o tiro kan tiya hindi sarkar nan o ta pulal ding a sarkar na nuay kanan luta tharuk chung interim period kan luta Kovel midang te thira makha allowed fin thak zia chu kumsom ni buai ka tharuk interim period amanan pe kan buayom le to how loving time tested peace Southeast Asia kovel po dila heya in remna lo king hi enge ti ka tharuk interim period anlo in po fan na kan ring chuak India sarkar po ngai tole se manantingot in karing chu rem na thuthung siam na turatana India sarkar kan pia ka fil tim Burma sarkar rem na in siam chun India chun heti kopa real puikin na hian ya di heng inin pek chun rem na ya siam te jela di ti soina example trong kom pakata po voi ni thega katman ani chuwangin hemi rem na hi kan lo theng ta independence puan na chuta changa kanin rem na chuta changa local so je history kovel mundanga anti vepo atlem watin karin chuwangin hei example kan ya hei kovel mundina rem na hi kan export tur nei ani isua piana thu van mi puite ron sen kan leichunga alom em mi ring te nena rem thu leng ro se ati kaka anron export anron kalpuyan yang chin keini po mizoram time tested peace kan ne hi hei mundanga kan export tur omchun ani kan ti hian araw pui anti le lama American ambassador in independent state within independent country in Omani avamakpe American federal state te kwan in power ang article 371G ang te kan nei ring in tinge India inapalo ati araw pui anti vengot mai chuwangin voina kami bul in chan na heta yan independence puan na molmang taka puan na ka raw pui takin saan ka tago somriat le paruk June tatop ni somtuma atlang kom na rapi pani na alaw omta voy na yan heyi alaw kengta atlang kom na kan soidu su kan kalkong hi zo fa te kalkong hi pathian rem ruat ani independent hi pathian in tramin ti pui bera min pek tur ni ngal sera chuan
kum som ni kan sual nuwa kan mutlat lo Bangladesh chuan kum khat than sual an nei ter mai ne pathian hian du sela chu aku chang voi khat at he hian Mizoram tan independence ya all tu Assam ring rega China lo chukin ron cut off sila helam jong chu kan buai vet ani mai tu na kan da ni pathian in thatia mi tlena makan ti khop constitutional protection ne zoram hi aduang ani chu wangina to pera chuan a chan chu hei hi India ram khovel mi pui mun ru ka thena mun khat deu tho chena a hian passport ngai lovin visa ngai lovin chanchin tha kan sil vek te nan pathian in tel very pot ro min ti ni kan vang lai hun le ni song te kan ram tan plan zeli from dai rian po chang la kan sa mi zong